Tamo kubida da Shankar Pun khogi manjagui parao jutarok kaniwai palar abui bujagui tongkha. Tamo kubida da Shankar Pun khogi manjagui parao jutarok kaniwai palar abui bujagui tongkha. Tabuk o manpili belen social media o kasai tongo tamni bagai hingkake Takhuk Da Shankar bara nogo pun khogoi manjagai jutarok khasi nyai toni jaka hamani abokok belai tatal chehni sai khanaraka sini comedian eba Facebook creator eba youtuber Da Shankar taibo sai khanaraka abo agi o short film khlaimani aboni kaisa photo chehni sai khanaraka tei abo hai tatal kok ta pir dihini bo sai khanaraka lukorokno tei o manpili Da Shankar ni khukni khanai nei siri nok bo tam saka Kaniwai palar abui bujagui tongkha. Omo photo ang repost khairol hanta omo photo ka 2022 ni February wo apro sung buising no sinia ko asuk sinia ko sini subscriber ubang ya pro omo age channel ni sung film khamne omo film tajal mungka bs branda hi ar jago omo story bui all subscriber ko sito sina ang tabo u channel tongke bang o video no phunu ko ma khama ang kisa post khairol hanta but ang si post khai buisa singya hai sorry guys hai ang post kam u ani photo post khaja ko si thangi azur comment haya khali baksan ke to sijak na siang ke to hai buni buri bai tong ma jak buni hai shop hai jak hai ai pas ang post kai bui post kai kya angala muste ma boro hai khai pilang ko swa bu post khai pilang ko bo hai pungsi ko content creator khoro pungsi ko pun khai pilang ka adro ko comment khaja ka ani or nani hater so hai chance mas hai hongla le ho hai hongla le kha chu khlai so for you kind information photo repost khaja mus kaisa shooting ni mang se upcoming biya upcoming bak sa gama upcoming ni bang upcoming biya amote ke kri kha u video ke kri kha ta busina ro ang naitung ha naitung nai bunyoro de diablo ro khaja to naitung na ma ya amo video ma ya but kaisa film jeng khai pe ja ye no apro no mana apro jeng bibe sini jak the hota ni hai ke subscriber bo bang ya khoba so apro ni photo za si as hai mai shite pu ko bisa sa mai shite nyai jong nai shite jong na but as bo hai tang la ji ta kaisa photo ba hai bono si upload repost khai hai musuk si korom pumsi koroba no wal ho no nang clear khai ni bangi u video khai because ang nai jong hando bo se hai din brung comment pha phai jong si tama so ang clear khai la ta tau thangi o hi comment khai jing ha bas